Lajta hija nofs il-beħ. Mohamed Nazir sar popolari wara l-intwerew fil-mati tiegħu ikkanta biex ibiħ il-ħut. Nazir ħareġ bl-idea tal-kant 8 xhur wara li beda jagħmel dan ix-xogħol, meta s-sit għanlu li jrid jgħajjad biex ibih. Lil Nazir moġbitux l-idea li jgħajjad u minflok ħareġ b'kanzunetta. Wara li sar popolari, issa ħareġ video b'din il-kanzunetta għal dawn iż-żminijiet ta' festi. U issa qed igawdi l-popolarità tiegħu. If I travel in the bus, in the train and on the road, the people recognize me, they call me, oh, one congressman going. Nazir għamel dan is-suċċess wara li aktar kmieni din is-sena huwa ma ntażilx mill-ġurija tal-X Factor. Issa jinsab fost dawk li qed jagħmlu suċċess b'kanzunetta ġdida l dawn iż-żminijiet tas-sena, inkluż mar-rebbieħ tal-X Factor stess, James Arthur. All fans said you can do this number one. So it's not my personal opinion. All fans said in all over the world. So I respected my fans. Very good and very cheap, very good and very cheap.